I počeli smo informacijom iz borilačkog sporta, pa da krenemo upravo sa tim prilogom. Kao što rekao smo, u Beogradu održano omladinsko prvenstvo sveta u kickboksu. Zlatnu medalju u kategoriji do 75 kg osvojio Miljan Vidović. Dobro večer, Miljane, i sve čestitke za veliki uspeh. Dobro večer vama, hvala. Evo da krenemo od upravo tog svetskog šampionata u Beogradu. Jedan zaista grandiozan uspeh. Da li ti je ovo i prvo takmičenje u kickboksu na internacionalnoj sceni, na jednom velikom takmičenju? Da, ujedno ovo mi je prvo takmičenje i znači odmah sam pokazao da sam uspješan na međunarodnoj sceni. Kako si se opredelio za kickboks i za takmičenje u tom sportu, jer znamo ipak ti si u boksu? Da, pa prvo sam počeo sa kickboksom. Moj tata je trenirao kickboks i on me uveo u taj sport. Još sa 5 godina sam počeo da ga treniram, a već sa 7,5 sam počeo da se takmičim. Do sada sam imao preko 100 mečeva i od skora, znači već godinu dana sam član bokserskog kluba Loznica. Dakle, ti si iz kickboksa ušao u boks, a ne obratno. Da. Dobro, ajde da se mi osvrnemo na ovo takmičenje što je održano u Beogradu, dakle omladinsko prvenstvo sveta u kickboksu. Pa evo imamo tu i detalje sa tvog meča iz borbe sa jednim reprezentativcem Hrvatske. Hrvatske, da. To je uprila i prva borba tvoja. Da, to je prva borba, to je osmina finala. Kako je bilo? Pa vidjet ćete, bila je veoma interesantna borba i završio sam je u trećoj rundi nokautom. Sljedeći protivnik? Sljedeći protivnik je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine. Njega sam također pobjedio nokautom. U polufinalu sam se sastao sa Letoncem. Njega sam dobio na pojene 3:0. I u finalu me čekao Rus. Također dobio sam ga sa dosta razlike. Na kraju je bilo 3:0. I sveukupno, nema šta, zadovoljan si i ovim peharom, zlatnom medaljom, osvojenim prvim mestom. Šta to tebi znači? Koliko si ti zadovoljan? Kako si vidio to? Kako si sve doživeo? Pa ovo je znači kruna dosadašnjeg mog rada. Znači sve ove borbe do sada su bila uvertira za ovaj pehar, ovu medalju i ovu titulu. Mnogo sam trenirao, znači prvo sam 3 sedmice imao pripreme ovdje u Loznici sa bokserskim klubom Loznica. Onda sam bio 2 sedmice na Tari sa reprezentacijom Srbije i znači uspjeh je morao da dođe. Reprezentacija Srbije osvojila je 22 medalje, od čega 7 zlatnih, jedna je tvoje. Šta kaže selektor, šta kažu treneri? Da, pa nisu očekivali toliko medalja, međutim, mnogo medalja je došlo odmah, pošto su neki direktno ušli u polufinale, imali su medalju. Nas 5 je obezbedilo medalju borbama do polufinala. Ja sam imao ujedno i najviše borbi od cijele reprezentacije i treneri su prezadovoljni. Dobro, od prošle sezone si u bokserskom klubu Loznica. To je nekih godinu dana. Kako si zadovoljan prijemom, radom? Ko ti je pomogao, tako da kažemo? Da, pa evo, to naglašavam još jednom, da nije bilo Loznice i boksa, mislim da ovaj pehar i ova kruna ne bi došla, zato što se pokazalo na ovom svetskom prvenstvu da, znači, ručne tehnike sam usavršio do maksimuma i da sam preko ručnih tehnika sve pobjedio. Zahvaljujem se ovom prilikom, znači, predsjedniku bokserskog kluba Loznica Petru Ekmerčiću, također direktoru Milanu Markoviću, trenerima Milanu Aćimoviću, Stevi Jacu Popku, Aci Risimiću, i sparing partnerima Vuk Milsav Simiću i Zoranu Radiću. I još svim drugovima koji su mi pomogli da dođem do ove titule. Da, za veoma kratko vreme osvojio si simpatije probirljivih lozničkih pristalica, plemenite vještine i svojim nastupom u Lagatoru imali su priliku da te vide. Dakle, napravljen je jedan lep, tako da kažemo, spoj. Pa šta i kako dalje?
Da, pa evo, znači ove godine smo počeli još ofanzivnije da grabimo, da ostanemo u stvari prvaci Srbije u boksu. Imamo 4 gostovanja i bit ćemo 4 puta domaćini, znači gostovat ćemo Slobodi iz Tuzle, Budućnosti iz Podgorice, ići ćemo u Cirih i također znači, ići ćemo da boksujemo u Rijeku. Također sva ta 4 tima će dolaziti ovdje u Loznicu i nadam se da će hala Lagator biti ispunjena do maksimuma. U boksijskom klubu Loznica jedan žal što nisi učestvovao i na omladinskoj zlatnoj vojvođanskoj rukavici. Kažu i tu bi triumfovao. Pa svi su očekivali tu znači, medalju, mislim zlatnu, ali stvarno nisam mogao da stignem da izađem na tu zlatnu rukavicu. Da, u isto vreme je sve bilo. Inače, boks ili kickboks? Kako dalje? Šta ima prednost? Ovo je sada bila znači, titula, pokazao sam da sam u kickboksu vrh, da sam šampion. Ja mislim da sada da ću opredijeliti narednu godinu dana u boksu. Spremam se za olimpijadu, za London. Znači sve mečevi, sada se orijentišem isključivo na boks. Odlično. Baš što se tiče kickboksa i boksa. A kažu da je odlično i u školi. Koju školu ideš? Da, znači idem u gimnaziju Filip Višnjić u Bijeljini. 4. sam razred, maturant i super mi ide u školi. Kažu da si Stefan Milenković ili Paganini na ringu. Sviraš violinu? Da, završio sam osnovnu muzičku školu, znači svirao sam violinu. Zbog raznih obaveza nisam mogao da nastavim srednju muzičku školu, ali u slobodno vrijeme često uzmem violinu i sviram za svoje srce. Nadamo se da ćeš i za srce probirljivih ljubitelja boksa u Loznici i dalje imati nastupe uspješne i u Lagatoru, ali i širom Srbije, pa i van granica Srbije. Mi ti želimo puno uspeha i da bude ovakvih ili sličnih medalja i pehara još. Ovo je zlatna medalja sa omladinskog prvenstva u kickboksu, pehar. Šta da kažemo više? Zaista sve čestitke, puno ti hvala i na ovom gostovnju što si izdvojio da večeras budeš u našoj emisiji. Znamo, svi te sada jure i žele da čuju i da te vide, a ti si eto otvojio vreme za, naravno, našu televiziju i za Lozničane. Jer ipak imaš podršku Lozničana. Da, ipak ja sam i rođeni Lozničan, ja sam rođen ovdje u Loznici i još od malena sam sanjao da boksujem pošto me tata dovodio non stop na mečeve Loznice. Sanjao sam da boksujem za prvi tim Loznice i evo taj sam se ostvario. I hvala vama ujedno što ste me pozvali u emisiju. A ova tvoja priča o zlatnoj medalji i peharu zaokružena je zaista na najlepši mogući način. Nismo to znali da si rođeni u našem gradu, pa sve najbolje. Eto, poštovani gledalci, imali ste priliku da vidite Miljana Vidovića, omladinskog prvaka sveta u kickboksu, koje je nedavno održano u Beogradu. Inače, bokser Loznice, živi u Bijeljini, verujemo. Uspeha i medalja biće još, a na pragu medalje bio još jedan Lozničanin, Aleksandar Živanović, na takmičenju za omladinsku zlatnu rukavicu Vojvodine. Međutim, nije uspeo da stigne do finala, ali šta je tu je, bit će dana za megdana, kako za Živanovića, tako i za njegove klupske drugove, koje, eto, uspešno predvodi Miljan Vidović.